Cimpen biang di Jimbang, di Jingdi, na Kebetaban. Penyok hangi ya jing pengen berkado pada kecing yokor yang pan peteng ya ketika sini itu boleh mangku ini para mekro ada jing sebun ada jing long lakloi jogi pada don peteng di rangba tim semla terdekat ini dengan boleh nak pada jogi kiru hakaba dah kemusim kalau lakloi ada jing sebun jogi dilakit dan diadakan jogi prai itu boleh berku yaki hakikam ketika jing teri cerita pak hakik jing kapag kecam sim jogi dia ketika kecam ni ngakwa orang yang penting yang ya kayak kebangai lain hakika pentas penonton menang ini yang hagan nak pula jingkai kebangai persiam nak esti penonton pejumpur sya ututi kemana sah kedekot keba nengkong hadu keba sah kintian kiba ong pemik Henry yang mensim ong syai bahagia kiba khaddo dan kiba hakno na gejengai da kaba pensyak skor hai kiba mensim bersyukur bat hai kijikai kiksu da gejengle asap kibri kiba keren lemle bala thansau ye gejeng titlan jur ikum da unar sa kiba adong ban syongkurin bat kiba hukum ban kendiak no na gejeng bang ya kiba uglai ulat hau ke ban pediang iki da kaba ayu da kita kiba ngai bat kiba tip ye gejeng shisha naba kecing tahu play baru kolom wapha bat andan eru ka bakentat no ban priang ya ka bat ka ba ayu nama la penko ya ka tim play bat da kecing dua ya tu play sai sin ni ba ban syam man stat ka kecing kai joi ha ke bai la sim ye ka tengrai ka ban kong do syawing suku ye ka ba khado ye hapan suku ye ka ban kong te habangi yo ye kecing kai ha ka ta ka ban kong manai suku ba play thali ke ba pha surene Haba boleh buat tahu ini ibu bahas kan. Bat kecing pun kot hak kecing tahu cuma boleh mak ni kot ni kita kecing tahu cuma. Wong bagi ke ibarat kalau bahas. Hak beri bat kecing bang curi, hak beri bat kai syongka cuman ke kau boleh kedai kau bahas lah bat kau jenai. Henry, haba yang nak jadi kecing tahu, kau boleh buat tahu. Usitan luar banten, ngok nak kiri ni. Kau ni kau ini haba Eden. Apa itu? Usitan wan pensyoyu alamat ir kila hakno. Nanta pada hadian bagi hadian kecing cit sunglai kecek beri Israel. Ni bagi Israel boleh buat keluar ban koi saya kata kali jom kecing keluar ni saya kali kena. Hari jaya kila mani nak masuk siap kila payung dan nak boleh. Tikum cuak kisni berhak do. Kumbala cahaya kuar bersyuat. Tik kari karindur siapa? Ubalai utai ke iki babha. Upak bagi pria wajamu. Lapau ada makin syongsok akper edan. Hari kelahapna. Ubalai upak ya tikoni ser bagi yo ay katakan ijong kecing keluar. Kari kawa bhatan na bata kecing. Hari kem syam lapau ya ubalai. Kimah kecing. Tigani kani kubur nak bata kecing ngiru. Kibi im hakini isngi kibi hakdo prabangai ki. Dan atli kimat hantu mana yang kemana lagi pe? Balai bagi bangai kihat no, balai bagi bangai ki no, balai bagi bangai ki pandat no balai. Kata kalau kapan kau bagi syukur, bagi buat mau ini jikai bersyukur, jom kita mensim, kusut kita mensim aku. Nanti tak apa kalau bah
ki don ki jing kai jong iksu lane ki doctrine jong iksu ban perhap ma ki bagai ti ngini pek tak mata nak kita perbot kun nang beriu kerhak kebesan maka kita perbot kun nang beriu kerhak kebesan ngapa iki para bagai tanya cimatalan nak beriu dan pada kita dalam kita perbot kun nang beriu kerhak kebesan. Tu gede kecing ketu juga ketin jong lay. Kong to pelai ni. Kong kaskai na keti unong bet berata. Kong usim na keti unong riam sim. Ti tu ai bangi. Ki larang ba lani kiru ki sama. Ngal aji kai meneta tu gede hai gede kini ki seducing spirits. Kini ki bersih mengkut ki seduce ki sama kai. Ki seduce ki sama shengrang. Ban ngok nok haki kam ki bakhlajur kai. Ban klet nok yu belai. Kita cimun ke iki ke penlong ya di kon sama ban hak ma ke jeng trai kan mau ba ma phi kum ki balayo jeng kai wat nom snap wat nom shashkor wat shashkor kata ke jeng kai ki jong usaita pelak ila di ong ka tin tung play to ini puli yang naka ar koren stiba ar sekedong koren kal nang ka ba ar ka ba khatwe hantu aku serpo ong ba nom lek pani ni dong sita namar ngilong ki bom tip itu bojo ndai ngingim tip ngak tip ngilak sito kadi ke cing kai ro kade kata pra pakai ki kadi ke cing kai ko ngapa pakai kai ki kalong ban penyiar ki cing cepat jonga cuki ban bersetu yang ayo pi bagi nom lihat bagi nom mau hage cing syukur ke jong sita tip pilai juga song em spang ni ke beriu ke keteng ke alais beli ngaku akan aji kai katu kan ini ke jamin ban pli ke jemput cepat ke joki dak kinong hikai ke bisupo kemau ko ublai udan iki priu jo ublai udan iki priu jo nado ko por temen fat ublai chu do na priu ublai udan lagi joki priu ban jalap ban hikai ban keren iki priu bikin kelak ko pas pada ke cukup por setan ru udan iki priu jok setan udan iki priu jok tinggi pe ikat tu kene kiban bapak ban ngini yo ikata ke jisai kumno ko pertai ke juga joki kaya kene ke beriu ko berkateng ka Alice Bailey hakati ide juga pat ke UN ni yo katu kene ke jisai ya kene ke beriu lakau jun sijar praspak rokau bat kala klat na usnem sijar kendai spak sabu kada lakai kene ke beriu pok England handai kala koisak no sepok USA sepok Amerika bat kani kabriu kedai kaba langam ha kata ke jikai kaba ki onga ketim hareng ka theosophical system kadon kata ka theosophical society bat kani ka theosophical system of esoteric kani ke esoteric nak batak chuki kompatip kani ke jingkai esoterik ni ke jingkai bagai jaksoi hakana ke esoterik kita kata kecing kecingong kapapuri hati pa detang ki katto kani ki batip ki kecing start kapapuri kakon kecing start kapapuri ba ki babon ki yo ale detang ki katto kani kecing start ka bagai jam siap bat kana hong kecing start bagai jam siap kami kecing start ke jam boleh kadai kecik start atau kecik kesur. Bak ia kini kepriu, kadai kepala ngam kata kejikan. Bak kini ka esoterik teaching, lani kata ko okal kesim kejikai kadai bak kini kecing
keluar pek panai ke jingkai ke depan ke kapok prosep ke jingkai ke depan jinglek jeru tiga ni kelak ngambah hakil pun kini bat kelas slow ketak tolong ba kani ke jingkai karung hak sipai ke jingkai karung hak long helong han karung hak itu babat iki an yo piong ba kadai ke batang itu kini menik so yel kita pun kibril kani ke jingkai coba kini kalau thok aku ni teliki kok kalau thok aku ni teliki kok bat ke jingkai ke bakat thok ikot bakat thok kadai sepang iki ke ba long sao net ke bakat chung bril bat ke jingkai coba kadai ke jingkai ke bakat jaksu sengat han nama kadon ji dei bat ni ki banget lakor wi ka kadai ke kami jong ka new age nah, wah itu kisah sama rakti, kan mau prinsip betul ikan new age. Bukan betul? Hentep sah. Orang yang kerai dalam don hiwi apa betul? Kan new age movement, kadai new age, kamu orang kadai ka kecil hikai ka baklek lang, yang kadai ka pemenor, bar ka pemetan. Bar kadai new age, karung buat haki kenuan balang kristan tu. Kidon ki kunung palang kristan tang malam pak ban nyu ban cerita kidon ki ba kinget cisuhi kinget yu cisu kirwai ro ik tengga jong cisu Henry plus pak kidon sa ki kai ki jaksu kidon sa ki jing deng ayu kidon ki kentin lek su kidon ni kidur kita kidon kita ki jing lek bertong ke joki kata kadega kaba klek ti hari ni new age ka klek lang ka ika bekerja mesin ka ika bekerja dok ka klek lang kani ka beriu kaya syong kurim ba jongka ubedai 32 degree Freemason nak bata ka juki kiba patip ka Freemason kanan hang dia po hapo adhan kiti hang tu mas nak tu ka malki dan tu for just school step by step hatu school step by step feedback kadang ko benti ka manok sya tu ngaya le ngalalik kman ngalik kit kot misal dan don ko embuk stu jerok ngalik kit di jerok ngalik pek kot tu ngai pek ketak setai kita ki sampel ki ba penti sya kada yo ki on ka fremesan kadang tan sya program karang ni pok shlau jingi ba kita lu ki kasi ki balak don lang ha kata ka fremesan ba kali ka fremesan kadai kemenok na rejor sekalian ke jong setan sekalian setan boros kata membang apa tip kana pakat di tinggi ki mendi dia di tinggi ki non di drugs di tinggi ki pak bukan balang kita kini kalau ada nakal itu sah mereka mau kidon ki bapak jagaan kidon ki politician kidon ki expert ki badan hak kata geseng ke jong setan nak kata kenapa pakai ke jot kat ni tidon kai ke bang apa mana jengkai ki sepang dari ke beriu Uni ulok jengkau berkata faster baby udah Freemason 32 degree Freemason kata kamu top moose hajar dulu ti ladang apa kelan kakut ke Freemason kakut hadu 33 degree ti hangat jong gane ka beriu kadang kecing terilang juga bak UN ngan seperti biar ni kumno bak UN kadang beta hak ban warna kecing kai keba syok rem keba semua ya dan preks dopi let's say keba tip ang kuno kayu enro kadang matase atau hukum kata ngaku apa mengipi hapu kidon em kibalang kibang yung cisu kiba pai stand pikai bakala kidon em kirap cisu hin rei kikai bakala tipin snow pala layu yaki office yaki sen yaki paki kikenhon bakin ngok siang kata rejur syau sita ngini pek menta ya ka cing temu juga di kapriu tergak blok juga berketeng foster beni kini kira seng ya katakan world goodwill WORLD GOOD WILL world goodwill bak katong jong gani kalau likely point kecil temu kalau ban penki ban penyahat ban pentelun ya kata kecil bekerja mesin
rem hagan ke goodwill. Goodwill kata kaman bapa. Kecing long lakoi. Nang tak apa. Kecing itrelang, lana kecing penkrelang. Hakaba ban kecing pa bujung Chris. Sangat paham. Nang tak apa kalong. Bat aji kai di pai ba. Hai kepada kecing kecing cerewet cerewet kecing kejar kepada orang kecing selap kai. Nang tak ban air ya kecing coba lani kecing wen no. Ki ong different solutions. Tinggal ong piang. Kecing pu jong dari kepada orang kat bat uni ulok joka kita posta. Kila sangi ka isangi kata ka world goodwill. Rengkat bat kecing itu jong ka UN. Kade ka wen kita nak jong ka UN. Bat layrak jong ka UN. Bat kadal likely kita. Likely kita joka ka benegong golong ban pentulun lani ban penki. Ya kecing long bapa, kecing long lakloi dari Gabriel, kayak bekerja mesir. Nak tak kabar kalau ban ya trailer, ban perkre, ya kecing pau macam Chris ndeng Jisu jom. Uni, ubah kaya tu ami, udah Chris lamai. Sangat kalah dan lupa kecing perkre kata. Kumbangi Kristan ni lah perkre ni ya. Kakek dia tolong di lakloi. Tengiru ni lekat pala dia ban perkre ban periang kurang kecing man gajam Jisu. Kenal kumalang mengawaki. Kita hidup di perkre. Tambah kita hidup perkre kecing wan jenuh. Kecing wan jom Chris lebih. Para bangiti kini percaya kebagan ti. Ngiem. Kayak baca ni. Kayak kum kepala. Kemudian kanu bersuci aksiden. Kita pelan kena. Tip kanu Kristofu ya kani. Di tongkat berkelak pada seluruh. Hang ni ngapak berong kumik. Bandai pengalatip lut para bangiti. Yo kiomai pak dan kupar latip lut. Dri kayak kepengatip. Ngay tu lagu di kenang ban penyar ke cuma terkat kejaga cuci. Bangin berkat baik. Ngetetak ini. Hari kemah pengelaknya ke cuma terkat kata kebot bangin umsak syukur. Kumbangan air besar lagi. Habang ngelik mengasih yo nganti cehit na yudu. Larang ambil boleh baju nang laka katit kepet ngadak sak syukur. Nong khara ane kata-kata ngasusian bet dena. Di habang ngelatip kata kebot umsak syukur. Ongen mong bahas sudah beli latih titik para bangit kalau kota. Ngilong di Rusia. Bat ngapa berong hapo UN. Haketuga headquarter kaba hake building kaba kawin ka building kaba idon ibu ke kata ceka kaba ki ong ka perayaan meditation serta ibu ya kata. Bat kawin ka kamera jeng UN ngalai kedor kaba udan tamu beriuk balik research lelung siapa usandur telara kiwat ke internet kelak melap ya kata picture jongka meditation kepada napok jongka UN bahkan tak kedur kaba ki orang kita mereka terpesoi nak kata tadi cuci mak sekolah di balik sekolah terpesoi kan di square kalong hakedur kaba atli kisah ya di apa kinha bahkan ni hakataka altar jogi hakataka kadon kencang senduk kadon kencang ong kami undai hira ong senduk undai hira kaba corong kalau kum kencang ni kalau kum kencang senduk kata tibu kata bat hatta undai hira undang dur undang stasiun ira long plane ni kata kau kita tang kicing tero bagadro di atas kiba il mitu ora kamu iyo tang bakat kum kecil batai jom tu beri kiba hit beniak kiba lalet research ba long kadai ke sembal ka bekerja kesu bakat ni kadon kadai kecil tok ka bohong ba kita ki beriu kiba dan hapok hipen kibo ya kata kamera kenang ba injo ban doa ban thot you play God when man worship under many names ublay hakba kiban udah ublay kiban ni ublay tang ublay pada hal kecil-kecil kerteng buku kata kemud
Dua Buddhist, dua Hindu, dua Kristen, dua baru. Tito, kani ka beri, kasengru ikani ka baik om ka Lucis Trust, LUCISTRUST, Lucis Trust. Bahkan kani ka Lucis Trust, kadang arteli kiji temu jongka, kapan kau kalau, kadang kalian kaniam, bahkan kalian kacung kaniam, karena kajinya telilang haki beri baru hak senang keberke, bakin don kajinya telilang. Nang tak apa apa, kadang kamu kemudian ka imlang salang social life. Tak kumpulkan isai, kaba aja nang cista, bakum tak terka. Tika nona pernah cuci kibala suhu Lucis Trust kamu pun. Kawan nak ketin you Lucis, Lucifer. Tapi kan thok Lucifer, thok Lucis. Nanti kadang ini kaba sisa. Nama ngam yo ikatara na shupet naga jimbatai tu itu di rim shempang di bala kuliah shwa bala tip layat ne ki ong ba ka company jong ka mushwat ahi Lucifer lo thobe Lucifer terus kamu syariat dena Lucifer tadi keteng jong tu setan lahat no ti henry kadan kipri ki persya pada ong Lucifer trust bersyariat hau setan dan pun kibaya wak dong waknya ti penkelan ikan tek tip kata-kata ini mende tang bala kalau kuno kani ke keteng Lucis Trust kani ke keren baik setan bat kecil kai kani ka beri kalero kata ka bang kimene kacing hikai ka badi pek klor pek benai kecing le bertong kecing le cadu kecing le motor kecing khok soi kecing le pa hai kani ka kecing soi sudah tiok yang bapak kibri kepada hayu an kita ikutan walik sebut bakal apa ini kumakan air saji kemau setan udan hai udan wat haki palang lu hikai bakal setan urung haki business setan urung haki cat sensar urung haki yin sha bukan tak kelagi setan urung lu berkat korap lu molong virus sistem balarung virus apa komputer ni apa ka mobile ke joki korap ka file ke joki laklos video joki laklos ki bar file lakhang lu bat kanu khamtam nu setan ukwa ban pendolo jika ka plan jogle ya ka signature jogle ya ka cintau jogle ya ka ti jogle kwa ban men lu khat ban baik lu ban pendolo lu khat kadai kata ti tomi pek yaki spoutli ke cintmu jogle ka brio ya kawan Spotli ki strategi kurkom trekam juga ha kene ka perkai bat kene kalau ketak kata para ini kenapa UN kadang kawe ka thong juga tapi kawangi ka sustainable ngai kitip na pedeng tipi sama sebarakti mano batik sustainable development dan kamu berat ya tip tito milih dengan play bagi beraru bak apa ono kanya kaya angkat kata baik kamat kemenkom jong kedeka pelan jong kedeka brio rengkat pikir kita terilang mereka kamat materi gue idon kilok juga terilang bakop daga UN kemenkom kalau ban shimno yublay ban shimno ikuteng jublay na dijing dua la kalong na school la kalong na college la kalong na university la kalong di training center haktim pareng kami take God prayer out of educational system kada kita ban we banam bu asyu warday mapi baya kibaya puli kikuwa kibaya pek di cincia kiba cia namun sedang mentak iba hapok hakte hai hapok USA nanta hapok Europe kidon kibata skor kimsha sepanduan hapok sport kimsha sepanduan ke Amerika ngade wala syam de kitu Kristen bat hakabalan kecengal cuki kidon ru
Kidon chemistry dan yang kuan tay ni somo ible. Kade kece nang tay kawan kece ikai. Here sitar kuah kenang nak tak kece ka ban penduk pendaman pencak ya ka keteng jomble. Ba hapo Amerika kadon kece tho ka ba haka pisai jadi bohong inkol teras. Kade pat hak beli insyaallah. Here kini ki perlu bejok sitan ki somo ni kata. Ki kuah ban weng no keteng jomble. Nasko kelak ikani ba i perok jonga prabe tat YouTube ye gawe sni ka ba hang tempo nihu ki play ke building ke batmai ba ki cing play cuti ke building ke batmai I onga na don ta henre ha mangape I katakan kacing le urong ye kata sni ba play kat ye kata pitip ka school ba ban ai ke nang cipta Ki khot do sedu. Khot do sedu. Ban-ban nek yang enggak kuat. Barang tak na bayang itu kilo he orang ki keran nek Hindi. Kim keran nek English be sulah. Yang ani hadu begitu ki bobot hadin lai le arti. Kamu umi ubah lak kam he keran ki keran nek hari ki pat ken bot dekat. Hari keran dekat har. Kelak itu tak jadi. Pi ke jingli kalau Kuno dong sedhu udan mendah dari begini. Tawan penting mat di kebiat ngayok ya kene ka iyu na iba I nong yalap nak ka cimbatai ina po YouTube na sustia. Maksud tenang kene naka website witness itu don pun kiba nang kiba start kiba laksa kuno bagi syam Jesus Christ te hitam yang lak kali keteng no wong snow stiangi hapo India hake berdebat ke educational system hapo India jadi gede setia yang itu bawa first class kilong scientist kilong doktor kilong digiwe kedan harang ding jadi IAS officer entah second class pada kilong businessman, kilong non-hikai, kilong officer, kilong utah tetap. Kini kita kelas pada kilong politician. But kini politician pada ki sensyari kita first class ke second class. Nang tak pada kilong itu ki bala ilo di school ki drop out. Kita pada ki form kundang. Kilong kan, kilong bos cukikan. Kita pada kontrol oleh politician. Third class, kilong politician kontrol first class, ber second class. Nanti pada seni pembeli sekolah kontrol politician. Nanti pada don begitu di pembeli sekolah hira, wong nang hira wahabi. Begitu pada kilong guru, tiba fight pada kilong kipeman beli. Ketika educational system pedang India. Tiga slow apa ulah pergi berpai ini buat ngaruh supaya habi baka hari ayu boleh hak kecil ngomong jangi pada boleh yang wangi syakri dari boleh bosta bosyafak. Yang diberi kepada itu lakot begini kita start bosyafak. Tiba kata dari kamat kemenukong nak kata kamat kat kalong to reduce parental authority over children. Kamu ban sim mana ban leno ikhtiar jong ki kemi ki pa na ki kena. Kamu ki kemi ki pa ki mas ban kelari ki kon ke jong ki. Kadang kata ke hok jong ki kena. Ngomong ba hok jong ki kena kamu dah. Kadang ke hok jong ki kena. Henry palak you put pada kata kalau kamu kelah. Henry kecil tu, kejong kata keseng kalau bagi kami pakai nom dan hak show di kon jogi, kei kebakin cip, hak kecil ini jogi. Lah kalau kesong kai sama, lah kalau hak beda berkat cimbam cindi, hak beda berkat cimpule jogi, hak beda berkat jingek kejogi. Orang lain nak keman, tu berkat bagi kami pagi kepala long kami lupa. Lala ai ki kon hakamon be joki kinlek nu ki kon lala cleansing steng joki ki mek pa lala clean ki lam joki mek pa kan poison ki kon
Nong ikon kan man le cisen daman cisen le ile daman le man. Ko adi dia gaman ikon ko isok ka prasnan kai. Saya kan boy. Balik kimi ikan yang kamat kalau kita sokok bat kat baki kawan kita sami kimik pakai kibantah. Nomor kita ban warna ya kan pateng meri ko batken ya. Lekno shimno iki kon na kimik pas. Bak ngala yo kuliah ya pun kita cia ke hukum kini. Siapa Kanada, siapa Amerika, hakaba. Udah lupa lagi ke kini bakli. Dipercaya iki kon. Ban penklah penketep ban penklah semula gereja yuk itu kikmik itu kena lalu itu kena report cek sokar buat report cek sokar mau bisa aset upah boleh bisa aset foto 4 aslen kita siapa Kanada kalau kita siapa Amerika kalau kita kemudian hak aiman ikut tiga kata poin sih kata kiri kemana nanti kemana kabalai kalau ban penduk no ya karukom nek balai haman ki clear kat kum kurkom kabalang boros kata kamu ikan ni kurkom ke cuma cuki kabangi saya dong ni kata kamu mana kita yang balik kiseng ke dalam Bible study kadang kecil itu IC kadang kecil kuliah Bible ya kan ni kuat ban penduk no kuat ban penduk no nanta ke pasal Kabasau, lathok ni. If sex is free, make abortion legal and easy. Kata kabut hak ni bat cash, cing song cash man. Ala tu free. Kata ni sekarang free be. Kamu macam ni. Bat ni tak kata perlu aru. Khi balai lelong dan bar lalung kan isong kasaman ala lu iking tangmo kan sampai di isong kasaman ikna sama kim kita kloit bakli kim pakoy sibuk taupot ba kala bidor bala biang kata bari isong kasaman sapa nak semlah ni kadi beron kam kata di ngi ma kacuk kampung kadi bala be tim pe YouTube bala tim pe po internet be tim pe what Instagram apa ki WhatsApp ki pun ki profile ki ba pelong ki ba ban ano no penik cuma pihak kedua kada kasong kasman bak perlu itu kibri ki bamdan sama ban pen smopi tiki akan harap padan sama se nyila don sama nangbon sama nang sokha tayro layalang tayro layalang tu walalang har sama tayo sokha Prawa itu kini keberon kamar berkata, kini kepala pelan. Nak kata mau mesti kecincot kini kepala pelan. Nanti apa deh? Kebesan. Kalau pensuk ya kecinya pelak sensitif, perlahan ya kak. Ala lu ya kibri waktu pada kesong kasaman, waktu berko ya ki. Tito menganam penbun ketina maka tu kini kepada berjiri untuk kemat pasal. Nanti kapan rio kalau ai ba kecing song kha para senang para kathai kandai kacici kadeka kurkum im jogi lathok minta bar kata kala ada isi santa kacing song kha para senang kacing song kha para kathai kala ada kaba ndai syutan sekre matawa kani jogi ngasutan aku persajona ulah ngam kata kecil suku juga ini kecil play ya kap desain kecil play kalau perlu mau bahas kata kesini kebayi dolang kita kilong kumi don kita kesamla habis keren si panggilan kecil song kapra senang perketek pi long kebiru ban percaya kita harus ngomong yuk ngomong kita kena sama kita kisama kente yang alay yubi piang itu doa yang langsung lapar perketek piang itu doa song kapra kente semua lalu standar lalu cuk sai kan ta mlele sio lalu cuk sai ta dai lang sama prakante dai sio ka prakante rubian dai sio ka pra serang rubian bakal orang kasiru ke ba ki brong kumi kita
persa cuma umur. Wow. Kampiang. Wah kan persa. Ong pimata pitit cuti. Hatu pin pom poro arti kamon sudah. Kampiang. Tito kan perpun ketinggal try kata kenusa kedai kepala pihak. Tapi buat saya syukur. Pi samlah kan teh. Samlah serang orang saya syukur. Ya ke buku kini. Kenapa cing song kasyaman kau boleh song ada yang pada serang buat kakek. Kata kadai cing song kasyaman kepala abu dulu boleh. Buat kadai hak kapor kata kepala abian. Hak kata kepala abian. Mata kadang kecing ikiwen hadu kata-kata. Ba kecing song kasyaman buat dia lediru. Kimpat piang pernah. Kimpat piang pernah. Hei apa kakun kati. Hei apa kakun. Katu kan hei nang kakun nang hei atat yang di nang cerong atat. Kur nang cerong yang lediru nang cerong. Hadu kata ada berkati. Tito hosiar. Samlah kan hei bersama senang. Ringi lah kejong mula ukor joki. Tak ada kata kepor boleh lah ibi berkuasa kasyaman. Kini keberan kamu. Wat sengap di kecil ikai jom diberi jom sita. Barakwa ibi kime kiberah kini kecil ikai. So hakran ni kikun joki. Wat sengap. Lah sama kikun lah sang keren. Yok mati hi. Kim bro beli. Kim tip silo. Kan kali percaya kepada kecil skor sudah. Buat tengah wala rendah aku kan gigi pangamtil. Perkat sama ali pada kini kena pada tim silo. Lala kira tim lu nang kamu scam. Lala tim sengap lagi. Menubikan. Kini hikai kita diberi bocor sitan. Lang pakai mobile, lang pakai TV, lang pakai para bayi kenduk. Ngi emak kejuk kebakum kini para bayi buat syak atau bocor sitan kan job. Nangka kabanyau, kabanyau kalau debase art, DEBASE, debase art make it run mad. Kaak kadai gitu keba ya drodur nangta kadai keba how cerwai, kadai bersnatch apapun, kadai keba yaba. Ti takung kecil temu jom kini keberi cutan kalau ba. Baka kayak keba pilih kan penemuan di kita keberi. Bat kebuan aku mati kalau drawing kidul menghoi. Ba ki beriu kin bitar sila. Nang tak kadang betul tak turu. Kecing dro tatu nang ne bat barok kau kemet. Bat don ki meriam syu. Hana lah sorong yang kata tu. Lah sorong kata tu meriam syu. Langsung kai. Berkat. Bahkan ni long let it run mad. Kata kau ban. Kita kibik kin lopir. Kini ke bakal perang lagi. Nanti apa perang? Lah kok. Penan kamu nak media. Ban penjar, ban penpriang. Kenang berwarna kecil-kecil kecil bercakap jom kibriu untuk ikna semua. Penan kamu nak di media. Tekemut lembar kilat patai kubur. Tekemut syukor, tekemut sprint. Lani lembar di internet kau kilat di gedor. Tekemut audio kau susah. Lani kau di video berboncat buku kini. Lagi tekemut makasih. Nanti kau kendai. Kau kendai kalau create an interfaith movement. Interfaith kita kebut kacimnya klek lah pada Hindu, Buddhis, Kristen, kiwai pak kijatnya dan pun kijatnya pakai klek lah. Oh, kumno, ni mana yang cuci itu boleh? Ni mana yang cuci boleh? Kadai kebaki kuat. Nanti kebasipau buat kalau baka sorka kan pelongan bak baka palang kan pensluri kini siapa dulu di kini kata kata berapa lagi bak kini kai kaba ngapki ngidon kamu pan sepuh ngiyo mah kecup kaba kum kini kecup kaba kala kecup kaba kecing manis sitan kala ustad siapa pak nanta pada idan iwi kentir amde ikutin kesentan kapa lathok ni dagani kan lucis trust ong pakai kaniam kristan ke balang kristan dai ban wengno ya kecing secara kecong pres kadai ban kutno ni semua mana masta ya kecing hikai kecong ino hikai jeni yo uci suong no wan kima jemi dem
kebatang doe uriu shimet unam don shu ya kah unam don jingla do shu lifestyle daga babu syakri naga batakal syah di ngampip kamu repre ciki ibayo kam itu la pio kam kalau nang penyar di dekat ciki rel la tinjau pan nilai nilai kelas ke jogi di ketin boleh kau no upol wat score ya kini kicing hikai bersyukur gitu berkhaj syukur kini kicing hikai bersyukur plus kiwe ke pelatih nek tanana di kiwe pat onam score tirang tani pe tak di doktrin ke jauh sita kicing hikai ke jauh sita di ngakuat ban beli syua tapi perbanyak karena orang prinsip kelak syua sakya nginnya hybrid syua kerja syua penting ke kelas kemudian yang ada kim sakya nginnya penting baik kalau kim sakya hybrid syua pindah apa satu bah kecihikai kamu deh kebusuk nanti katam kini di kentir berkhia tahu dia tahu kebahaban mi syua syabas kamu tikmat lah syua sakya nek kumno tapi ya